Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Re baru kinilong ki khubor bam ta kasni. Election chiteng samoy hakam begre kalong ka jing e ki pat nong that vote e ka yin ka sem jung upurno e sangma balakhat no. Hagabamenta ka rilum Dr. Metab Chandi e sangma jung ka National People's Party NPP ka thau record e ka jingjap bakongsan hakam begre Bad ban kentiu ya kalama jo ke NPP hagde ka constituency kabala julong kum ka kut jo ka sen Congress. Ka jingjop ka kurim umentri rongba ka de ka jingtrai shitom jong konrad ke sangma na do basdang ka jingyalap election na mar ka jingken jai jong u ban penyade ye ki patba kumta ula kentur miet bat sngi ban yok het nya ka jingjop ya ka election. Hasngi nyaw vote hakam begrela yo I bat sakhi ya ka jing it tipat ba ka Dr. Metab Chandi isangma khamtam ka jing it ukonrat ki sangma yala ka ba it la jong ban group ban piam bat ban snok ti jing it hadien balami na jaka nyaw vote bat ki pat ba ki bala ap lupa ban ai khube Hi. Make your hands up. Lifting to my videos. You have to internet will not be there. In government. Congratulations on my message ko naskana Gamberge voters na constituency people na ang dal result ni salo. Result ko nakirin longen nama aro yan ang niche ni uza dimba mandirang niche ni ha aro mandirang development ko chip ko na ha sensia yan nambat pa Gamberge area ni mandirang niche ko ha igman sa mana dapat kami ko ka tungkagen aro talo ang baksa chief minister donga minister ang donga so gumak ni support ko mani sina Gamberge na dumtangan ko ra kana magsungot kanya normally you are a doctor aro anchini mangar sama anjing politics no chokwe mande bangwe dakle normally technical line highest takpa line ngore rirong candidate and contestant tang donglung ja you are one among very few who is a doctor who is contested he's been elected takpa do you think nangin connect more of such technical line ani expert round or nakna nga politics ho nakna nga aro technical line is no ja generally nakna nga gamutin nakna nga dimba dalo angni tentang napani de ang
saksa beje konge saksa housewife konge noko homemaker konge sigabana dakcha ko konge dalu opportunity ko mana ha digi ongen chim bang background dong pore ni mo so warang ko gumko chanchi de angnia dalu rimukangani chi gupun me chkrang ba encourage na na aru politics of belongen me chkrang ni participation konge warang ko chane de gupun me chkrang na ba angni dalu ya chagatani chi encouragement na na chimota mai yara digi constitution na sonira mai Closely contested. development chichi mandirang ko ma sien ko nangnekin dalu NPP party na punaha chingni leadership ko niyan punaha party ko ni punaha aru ya gamakan isanga bintangani ko rabana aru development ko rabana punaha Ma'am, can we have a message? One in English, right?